urebe uyajya ku bwiherero yo No. polisi iracyarana nta kintu turi kubona nta tike bamwandikiye imodoka No, it was in Dale County. We could check there. tugomba kureba muri Dale County bari gushaka umupolisi watumye uriya mugore adasohoka n'uwamwandikiye umugore kuvuga ati sinasohoka umupolisi atandasa atera n'uwanyandikiye bazi ko afite igisasu urakeka bari gukora ikiranzi bari abapolisi urashaka peppermint Is that where all the peppermints go when I put them out? urumva ibyari byo gusaba ubwira I know I can have a peppermint. umva muduca amafaranga menshi n'ubundi umuntu agomba kwitaho All here, and y'all are treating her like uriya mugore muri kumufata nk'aho ari intwari kandi afite intwaro ari gukora amakosa ceceka tesha mureka avuge afite kuziba ufite imyaka ingahe kubera iki kuko nta muntu n'umwe nzi wakumva inkuru uyu mugore yatubwiye ngo yumve atamufitiye impuhwe simvuga ko ibyo yakoze wenda ari ukuri nta nubwo mnemeranya nawe pe ariko reka nizere ko rata biri buze gukemuka ibibazo ufite urakoze rebe byamucanze imbeho iri kumukubita They always keep the air up on high in here. I have a jacket. aramfite ikote gutiza ikote muri office uyarumirwa kano gafitisha zakari kumva bataka mwitayeho I can get it for you. reka nyikukuzanira ikote yego rebe afata igikapu cye teruye igisasu dore ukuntu bari kumureba uru rwihebe noraga kuba kitwa ariko uriya mugore ni n'umusazi afite igisasu cicika tesha ntabwo ari kumva ukuntu batari kumwumva Here it is. kira Thank you. urakoze rata rambika ni igisasu bano bazi ko ari igisasu twe turabizi ko atari cyo kagakote karanahumura iyi parufe irimo irarenze irahenze ni impano umugabo wanjye yampaye umugabo wawe ni umwana mwiza ni uwa mbere ni byiza kuri wowe uba ugomba kwitondera umuntu mubyarana ariko bisa nkaho uyu munsi wakurenze umugore w'umwirabura iteka ibintu bihora bimurenga bagomba gushaka ikintu yakora iyi ni famiye yawe tuza kureba famiye z'abandi bana bo mu bakire mbega ikizu cyiza cyo mu bakire ntago ari nini kuri njyewe ni nini wayibera muri shamburete nayo itarimo ibisabwa njyewe inzu yose mbamo nta nubwo ingana n'iki cyumba turimo nahoraga ndota kera tuzagira inzu nini mbanamo n'umwana wanjye abana bawe bafite imyaka ingahe tugiye kuganira My oldest is Jennifer and she's 16. umukuru ni Jennifer afite 16 My youngest umutunya Jasmine and she's 7. afite 7 numva ko yagendesheje Aria. That's my daughter. je mukobwa wanjye bamwita Aria So many complications. mwana wanjye agira uburwayi bwinshi ariko ngo nakura bizashira cyane igicuri arwara igicuri afite akana karwara igicuri nakubonanye hano muri banki nawe rimwe mbona ukuntu bumwitaye uyu mugore afite akana karwaragurika For what it's worth, I see so many single mothers coming here. buri gihe mbona abamama bafite abana baza hano benshi badafite abagabo nkatekereza ngiyo nasa kuba nafite umugabo wanjye ubuzima bwari kungora nanjye uri kumva ku kana ariko we need to figure this out. tugomba gushaka ukuntu bino tubikemura You can get back to your ugataha ukajya kureba umukobwa wawe and I can get back. nanjye nkajya kureba famiye yanjye You will. uraza kubikora Don't put me in jail. je baraza kumfunga Janaya, I'm not gonna lie. Janaya ntabwo ndi bukubeshya This is bad. I know.
ibi ni bibi. You will spend time in there, but you will get out. Ushobora kuzafungwa ariko uzarekurwa. We'll be waiting. Kandi umukobwa wawe nge nawe tuzaba tugutegereje. Does that mean for her? Bisobanuye iki? Foster care? Kuba zamujyana muri bya bigo birera abana se mbuni ngo muri oruferina. Is there somebody in your family? Ese hari umuntu muri famiye yawe wasigara kurerera umwana basi niyo bagufunga? Oya. Me, my sister and my mother, they are crazy. Umwana wanjye sinshaka ahura na mama wanjye cyangwa umuvandimwe wanjye n'abasazi. We are all gonna walk out. Hano turaza kuhava. Stay, let that man go. Ari ukuriya mugabo umupolisi bamubwiye ave hariya. Come on. Uyafite ikibazo cy'umupolisi wamubwiye azamwica uri hanze. Kandi ibyo bintu ntago wabikerensa. Umupolisi yari akurashe yavuga ati narashe igisambo cyari kije kwiba banka ako kanya hari zaparitse. Bano barababara. Hari zaparitse bano barababara z'umukara zimeze gutyo. FBI irahageze. FBI irahigereye. Dushaka uwo ofisi uri gutumura mugora adasohoka. FBI irahageze. FBI biri hejuru ni federal nta mikino ibifite. Nta ibihuriye na polisi isanzwe. Byo ni biki? Ku rusaku rw'iki? Hanze abantu bari gusakuza. I don't know. Simbizi. Kindurebe ni bande bari gusakuza. Hanze hari urusaku rw'iki rwahumvikanye. Ajya kureba. Gikureba? Gize hano musayijoro. What are they saying? Bari kuvuga ngo iki? Nabari gusakuza benshi. They're saying free Janaya. Bari kuvuga ngo Janaya niba mubohore ngo nibakurekure. Yugasani n'abafana be bari kugusabira imbabazi polisi n'abashano ku bwawe waciye ku makuru. Uyu niwe mushyize live. Free Janaya. Abaturage bari gusakuza ngo free Janaya. Murekure Janaya. Abafana be bumvisha gahinda ke bamubonye bakumva imibabaro ye bagiye kwigaragambya bamusabira imbabazi ati mumurekure narenganurwe. Free Janaya. Yeah. Bandi bantu rega bagira imitima iyo bumvisha umuntu asa nk'urengana barahaguruka bose. Ntago turamenya n'ibiki bijya mbere reka tubaza bari hano. Turambiye bino bintu mwana. Tunyura muri byinshi. Bano bantu batangiye kuvuga indimi zirimo gutukana. Banyita Benny, genda muzi. Ntagabeshya. Yanyuze muri byinshi. Janaya ndi hano ku bwawe. Niwa mugabo yajyaga afungurira. Urabona singira aho ntuye. Nawe nta mafaranga bafite. Ariko buri gihe icyo kurya. Urabizi ko bari kumuhiga se ngo yishe umuntu. Cyayo ibyo ari gukora ndabyumva man. Bura wabona yataye umutwe atazi n'ibyo arimo. Telefone yagiye live niyo yatumye abaturage benshi baza hano bumvisha agahinda ke baza kumuba hafi. Reka mbabwire ngo iyi mbaga yose mubana no ije gushyigikira umuntu uri kuregwa kwiba banki. Nubwa mbere tubonye ikintu nk'icyo abaturage bashyigikiye umuntu uri gushinjwa kwiba banki. Reba filime. Uriya mugore niwe wajyaga avuga ngo nta muntu umwe ndabona mpagaze iruhande nganshyigikire none abaturage bose bashe kumushyigikira. Mwari muyoboye none ubu nitwe tuyoboye FBI ije gukaba. Umva fatira monitor. Wicara hano FBI yabijemo. Bino bintu mumaze amasaha mu bitinza. Turi kugerageza uriya mugore asohoke. Iyo niyo gahunda mufite ngasohoke. 7 hostages. Yafunze abantu 7 yerekuyemo 2. Afite n'igisasu. Niko dukeka. Gusa twe turi kwiyumvamo kari buze kumanika amaboko agasohoka. Muri kwiyumvamo. Yamaze guhuza n'umwofisiye wacu hano Raymond. This officer. Uyu mwofisiye. Okay. Listen. Mva rero ngubwire. Police. You let this woman go live. Mwatumye umugore ajya live. Abaturage bose babona ibye. None akavuyo kabaye hanze bari kwigaragambya. Uyu mugore yishe boss we muri alimentation. With an officer. Afite imfungwa, afite mu gisasa, afite imbunda. So as I said, rero we're taking over. Twe tugiye gusigara nitwe dusigaranye bimwe musohoke. Chief Wilson. What's next? Uzikiri bukurikire. Federal. Iyi ni federal. We are taking over. Musohoke. Ubu nitwe tugiye gufata hano. Dukurikirana operation ho yari igeze. Hewe FBI je nta mikino bagira. Baje bavuga ngo umuntu afite imbunda afite igisasu muri kuvuga ngo mutegereje ko asohoka ngakamanika amaboko. Coming out of the check cashing place across the street and you were trying to get me to Nigeze kuza nje muri banki
gufunguza konte. You told me to stop letting them take money. Niweho wangiriye inama yo gufunguza konte kugira ngo bajye bareka kunyibira udufaranga bakoresha banjye kuko bakurya amafaranga. Nafunguye konte kubera wowe. Ni manager wa banke. Yarabyibuka. Why do you care so? Kubera icyo witaye ku bakiriya bawe cyane. Arabaza manager wa banke. Uve kuri babandi batwatu banke mubitsaho shababiriye. I used to work at the Eastdale branch. Nakoze muri Eastdale branch. All the women coming in. Abagore bose bazanaga amafaranga yabo. Get credit cards and loans like it. Bakabaha ama credit card n'inguzanyo. We moved here, so I ndangije nsaba kwimukira no kugira ngo nje mfasha abantu babwire ko baba bari kwibwa. Ibintu byo gufata inguzanyo nibagira amabanga bakumena bura banke shara kumenera amabanga y'ukuntu wakwishyuramo inguzanyo ntiwibwe ariko barabiguhisha kugira ngo ukomeze wibwe bazagurisha n'utwawe. Hari amabanga batakubwira bamenye ko n'umukozi wa banke yakubwiye ni ibibazo. You ain't a nice person. Oh, I'm sorry. Turayamenera mu yindi filimi iri bukurikira ayo mabanga. It's getting so Hano hatangiye no gushyuha, hano hari warambiwe. Hot in here. Kuki ubundi hano hashyushye kandi babakopiye umuriro. They turned out the AC. Bazimije AC. They don't know me because I sleep in heat. Je ntacyo bimbwiye n'ubundi nsanzwe ryama ahantu hatari climatiseur. Ntabwo ufite climatiseur mu rugo n'ubushyuhe bwari? Oya ntayo ngira. I was born in 19. Je navutse muri 43. We didn't even know anything. Cyo gihe ntabwo twari tuzi ngo climatiseur ni ibiki. Y'all just don't know how good. Ntabwo muzi ukuntu byari byiza icyo gihe umukecuru. You. Umugore abagenzi bari kumuseka ngo ntabwo ugira climatiseur mu rugo. Yes. Bari igisebo hariya muri bino bihugu. I know. That's why I always try to be grateful. Ndabizi niyo mpamvu utuntu twose ngenda ushimira. There and giving up is being grateful. I didn't mean to do this. Bino byose sinashaka kubikora. Okay. Sibyo? I just when I was at the hospital with my daughter. Ubwo nari ndi kwa muganga n'umukobwa wanjye. Something inside of me broke. Hari ikintu muri gihe cyameze nk'igituritse birandinga. I've been floating outside of myself ever since. Ntangira kumva ntaho meze nk'aho atari njyewe, meze nk'aho ntahari, roho yagiye. Kubwira ari kwa muganga, yagiye kwa muganga ryari? Biriya bitaro. They don't care. Biriya bitaro nta muntu bitaho. My baby. Umwana wanjye yararwaye cy'ubuhumekero. Water broke. They was telling me everything that was wrong with her. Ndibuka mbyara umwana wanjye nagiye kwa muganga barambwira ibibazo byose afite. Giye kubyara. Doctor kept telling me to sit up. Muganga akajya ambwira ngo umwana afite ibibazo. And I knew that wasn't right and Giye nkumva sibyo. They was trying to make me abort. Bashakaga ko nkuramo inda y'umwana wanjye ataravuka kubera uburwayi bamubonanaga zandushya. I know it sounds crazy. Giye nkumva ibyo bintu sibyo ariko. Igiye kwa muganga bashaka kumubwira umwana wawe uburwayi azaba afite, bashaka ko yakuramo iyo nda. Ndabwiza ukuri. When you don't have insurance. Iyo udafite assurance yo kwishyura kwa muganga. Ubwishingizi biba bigoye. People don't know how expensive it is to be. Abantu ntago bazi ukuntu kuba umukene bihenze. Mva magambo y'umukecuru. Je nta muntu n'umwe mfite. Well, you got me. Uramfite. Ni manager bank n'umugore bahuye. Tesha renda kuruka. Will you take my daughter for me when they lock me up? Niba mfunga se basi umwana wanjye uzamurera. Foster care, just keep her until I get. Basi uzamumbikire umere nkaho ubaye uruferina mpaka nsotse muri gereza. Problem either because kugira gatagira ikibazo kuko n'umwana mwiza. Oh, it's so far. Umwana wanjye amaze guca muri byinshi. Supposed to make it. Ntabwo ubundi yagombaga kubaho, yagombaga gupfa ariko reba imyaka agejeje imyaka 8. Yagombaga gupfa kivuka. Nta wundi muntu mfite wakwita ku mwana wanjye. Yego umwana wawe nzamurera. Manager bank aramwemerera. Nzavugana n'umugabo wanjye. Kandi ndabizi umugabo wanjye azemera ko turera umwana wawe. Akana karwaragurika manager bank yaremeye. Ati niba mfunga uzanderera umwana basi. Kukarabiza agomba gufungwa, ntago wavuga ngo wagenda sugatera mu polisi ngo nari mfite imbundanga ibici ngo muri banke ngo kuko mfite umwana mu ndeke ntahereka reka ibyo birakureba.
Are you diabetic? urwaye diabete mukecuru yego urwaye diabete No. Okay, we gotta let her out. we turekuru no mukecuru atahe turekuru no mukecuru atahe uno mugore afite umutima mwiza naga ari igisambo ariko ati umukecuru yirwariye diabete muri katahe ije kwitera inshinge n'imiti yabo mukecuru baramurekuye Okay, I got you. haramurekuye nta no kumutinza Take care of yourself, girl. wiyiteho wa mukobwa we mukecuru umugore abantu bose bumvisha inkuru ye bamwumvishije Make sure she gets the help, okay? umufasha abona ubufasha bwose bukenewe uyu mukecuru rebe She needs a doctor. She needs a doctor. Hey, she's covering the whole fire. Hold the fucking fire. Be careful. She's a diabetic. Take your hands off me. Listen, I can't let you go in there. I'm sorry. She trusts me. I'm not leaving my folks in there. umva njye ntabwo nasiga abagenzi banjye barimo indani ntabwo nabasiga subiramo Your officers let a hostage back in the building? The fuck off, man. gute ofisiye wawe aretse imfungwa igasubira muri banki ndakwiyamye wa muginga we Free Jenaya abaturage bari kwigaragambya bavuga ati Jenaya mu muri kuri They got her. baramufite uyu yarigaruye muri banki telefone Detective Raymond Yeah, she's a diabetic. uwo mugore usotse arwaye diabete Her levels. mumwiteho murebere ifigezeho She's okay. muze kumenyesha ko ameze neza uyu ni agent Price wa FBI ijana yatuvugana FBI yaje iri seriye Where's Detective Detective Raymond ari he Hey, we ntabwo ari we nshaka kumuvugana FBI itwaje we're taking over the umva ni twebwe dutangiye gukurikiranira iperereza abantu bameze gutema I indani need to speak. bameze neza ngenda ndashaka kuvugana na Detective Raymond to talk to me now. uravugana nanjye nta muntu tuguha On. ofisiye yagiye twavuganaga umugore That man. umva mada Talk to nkeneye Detective kuvugana Raymond. na Detective Raymond kuko ni wunzi Going on long enough. It's time for you to let the mwangije igihe kinini cyane Come out. nicyo gihe ngure kuri imfungwa umanika amaboko Where until I know nta hantu ujya uriya mu ofisiye mutaramukura hariya with you again. man. When you rob a bank, you wiba banki is what you want to do. ntabwo ari wowe uhitamo icyo ukora cye ntabwo ndi kwiba banki Federal crime uri gukora icyaha gikomeye cyane cy'igihugu enough. We need you to come. turagira ngo usohoke muri banki out until I know that. ntabwo nsohoka uriya mu ofisiye mutaramukura hariya mada akira umuginga se nshaka kumuvugisha Let me talk to the. genda bwa na Detective Raymond niwe wanyumvaga wenyine uwo waje simuzi Sir, umva please get Detective. mushake Detective Raymond Talk to me now. Who's this? aravugana nanjye ubundi urinde I'm Nicole. jendi Nicole Manager. the branch manager She needs to talk to me. akeneye kuvugana nanjye Please, sir. umva Get Detective. mushake Detective Raymond niwe bari buvugane gusa igisasu kiri kwaka Driving me kino kintu cyo kiri kunsaza kiri kugeraho kikiyatsa hano bagira ubwoba do this, Janaya. Jenaya wibikora bagize ngo agiye kubaturitsa Go now, man. agiye gukora ibikiwe Walk out of here. umva turi guhamagara wibikora afata hano wibikora basigaye agiye kubaturitsa afashe igisasu kumena ari igisasu aragira ngo akazibye umva wabakubye urebe Nicole. Nicole Please don't do this. wibikora basigaye agiye kubaturitsa yarakaye basigaye agiye kubaturitsa turi ubwoba burabica aragikupa ubwoba bwari bubishe bari basigara baturikisha turakwinginze duturitsa Made this. umukobwa wanjye kano niwe wagakoze For science ni project. agaporoje ku ishuri babahaye ka siyanse Crazy. kaba kansaza nako kiyatsa buri kanya It's not a bomb. none se icyo ari igisasu uyu arumirwa igiki No, uya not a bomb. iki ntabwo ari igisasu arumirwa bose bafite ubwoba n'uyu yari afite ubwoba Think this is a bomb? polisi iri gukeka ko ufite igisasu yego iki gihe cyose polisi izi ko ufite igisasu nibwo akibimenya ko bazi ko afite igisasu muri sosiyete nawe urabyumva Call them and tell them it's hamagara polisi babwire ko nta gisasu mfite science fair project. ubabwire ko ari poroje y'umwana wanjye You gotta call them and tell them. bahamagara ubwire ko nta gisasu mfite Explain that, then they'll know. basi nibwo wari bumenye ko Bathroom. urabizi ngiye mu bwiherero genda Tell them it's not a bomb. bahamagara ubabwire ko iki atari igisasu tashahise aza muri tuwarete reba filime ahita aza hano urebe zamuka hano afata bimwe bisiga ku munwa rouge bise yandika hano sinzi ibyo yanditse hari ubutumwa batwandikiye muri tuwarete handitseho ngo igisasu si icyanyacyo imbunda imwe igisasu afite si icyanyacyo ahubwo afite imbunda imwe
hamagara polisi uyibwire ko nta gisasu ufite. Hamagara Detective Raymond babwire ko banyibeshyeho nta gisasu ufite nari ikihebe. Iki gihe cyose bari baketse ko ari ikihebe. Wabwire ko ari projet y'umwana wanjye. Yararebye. Ntabwo ngeka ko dukwiye kubahamagara ngo tubibabwire kubera iki. Leta igira amahame agendanye n'ibiturika. Kuba batigeze binjira muri iyi banke kare ngo bakurase cyangwa bagufate ni ukubera ko batekereje ko ufite igisasu. Sinshaka rero kuba kubabaza, tubahamagaye tukababwira ko iki atari igisasu bahita bakwinjirana umugore w'akabunda kamwe bakanakurasa. Tubihorere bakomeze batekereze ko ari igisasu. Niyo nama manager yamugiriye. Reka ahubwo tubabwire ko twebwe tugiye kwisohokana ubwacu ndetse iki gikapu kagisiga inyuma baze nyuma kwisangira atari igisasu. Urakeka niyo nama nziza? Yego. Manager yamugira inama aravuga ati nitubwira polisi ko iki atari igisasu barahita binjira barasa mayibobo bakurasa, ariko tubihoreye tukababwira ko dusohotse ku bushake igisasu igikapu tugisize inyuma. Si ngombwa kubabwira iby'igisasu, bo baragira ngo urahindutse uri umwana mwiza urasohotse, babanze baze no kureba iby'igisasu. Ariko uriya mwofisiye yabanza agenda atandasa ndamuzi, yambwiye ko azanyica. Sawa. Hari umwofisiye yamubwiye ati ngiye nzashaka impamvu ya nyayo yo kukwica, impamvu yemewe n'amategeko. Umupolisi ashobora gushaka impamvu yemewe n'amategeko akakwica. Detective Raymond. Yeah. Tell her. I ordered the tickets today. Expired registration and so on, all legit. Did you tow her car? Yes. Did you run her off the road? No, I didn't do that. Okay. She said it was baramuzanye niwe wanditse wamwandikiye imodoka uyu munsi no mupolisi kazi bari kumwe. your bullshit, Officer Sam. Bumbeshye Officer Sam mubwira. I don't really know. She said it was a cop. Yavuze ko ari umupolisi uri kumbeshya, ari umupolisi mwari kumwe w'umugabo. Mubwiza ukuri niwe wamwandikiye itike y'imodoka murayipakira. It was Officer Oliver. Ni Officer Oliver. Yamugonze. Ntabwo nabonye mugongo. Imodoka twayibonye yuriya mugore ukuntu imeze bamugonze. Yego. Yahise amenya ko ari umupolisi kuko wagonze uriya mugore akanamubwira ko azamwica mu muhanda kare. Dore nguyu ni Officer Oliver. Niwe watumye ibi byose bitinda bikagera aha. Uriya mugore ari kuba yasohotse kare muri banki ariko yakomeje gutinya ati umupolisi wabwiye ko azanyica. Kura amenyo. Yaje kubita. We bigenze bite? Detective bigenze bite? Iki ni cya kigo gikiza ibiri kujya mbere. Ibyo wakoze njye nta kintu nakoze. Ibiki bijya mbere hano. Yandikiye uriya mugore amuziza ubusa aramugonga, imodoka ye barayipakira amubwira ko azanamwica. Mfite ibimenyetso afande, mfite ibimenyetso. Yabikoze. Wowe vayo tujyane none kugenda ugonga abasivile mu muhanda wabwira ko uzabica witwaje ko uri umupolisi. Bikurangire wa kigorye nawe urabiza abapolisi barabakanira buriya nuko umufungira mu nzoka. Ahantu babafungira muri Amerika abapolisi mu mazi arimo inzoka niho bamujyaye. The damn phones are ringing. Answer the phone. Telefone iri gusona yitabe. Ntago nshaka kumuvugisha. Answer the damn. Itaba telefone. FBI yanze kwitaba uriya mugore barashaka kumwica. FBI nta mikino bifite. We ni Detective Raymond. It's Detective Raymond. Detective Raymond none hari ku murongo. Hello? Hello? Detective Raymond. Detective Raymond. Who was that asshole? Uriya yarinde. You have me. Twavuganaga ngo ni wa FBI ako gatafari ufite ngi. That we found the officer. Wa mwofisiye twamubonye wari kukwica. Mwamubonye? Twamubonye yarari kure. Twanamenye ko yakwandikiye kurenganya. Twarebye imodoka yawe ukuntu yagonzwe tubona ko ari wakugonze. Muratsezeranya? Yego turagusezeranya nta kintu ari bugutware. Twamenye ko yakurenganyije. Nyereka ifoto ye nimba mwamubonye. Menye ko munamuzi. Ni ikimenyetso ko mumuzi. Nyereka ifoto yo mupolisi bitetsoka. Ningwereka ifoto urahita usohoka? No. Oya. Muyinyoherereze kuri WhatsApp. Telefone yawe bayijimije. Uri gukoresha telefone ya banki gusa. Telefone y'umugore polisi yitizimye ikayikupa kugira ngo atagira n'ibindi byeba hamagara abimenyesha messages. Telefone yanjye ndayifite. I can turn my phone back on and then text me the picture. Okay, ifoto muyohereze hano. And you'll come out? Urahita usohoka. I'll come out. Nimunyohereze ifoto y'umupolisi wari kunyica ngamenya ko mwamufunze cyangwa se basi munazi uwari we ndahita nsohoka. Nabanza agira imfungwa rekura. Janaya. Yeah, I can turn your phone on. FBI yavuze ngira shana telefone yawe nubanza ukarekura imfungwa.
Well, send me the picture and I'll let everybody. Oya nyoherereza iyo foto abantu bose bite barekura basohoke. Biremewe ni amahirwe twafatirana mucane telefone ye. FBI yanze gucana telefone ye. Muranyoherereza iyo foto. Yes, we're getting your phone. Yego tugiye gucana telefone yawe tukoherereza ifoto. Polisi yafunze telefone nako FBI. You send me the picture then. Yoherereza iyo foto abantu bose basohore muri banke bagende. And then you tell them what he did. Munabwira abantu bose umupolisi ibyo yankoreye. Mubabwira ibyo yankoreye. I wasn't lying. Banamenye ko ntabeshyaga. Abantu bamenye ko guhera kare navugisha gukuri. Ko nigeze mbeshya. Yego ndabikora ndavugisha ukuri. And I know that female. N'uwo mugore w'umwofisiye bari kumwe yabibonye bari kumwe. Made him go back to his car. Niwe mubwiye ngo nasubire mu modoka yamwumvisha mbwira kazanyica. And then you will come out? Urahita usohoka muri banki. Ndahita nsohoka muri banki. The gun in the backpack. Imbunda n'igikapu urabisiga. Yego. Imbunda n'igikapu ndabisiga. Walk out. Hold your hands up. Nusohoka amaboko yashyire mu kirere. Uhita udutera umugongo abapolisi usohoke gake gake. Wumvisha inama umupolisi mugenzi w'abandi yamubwiye ati nusohoka usohoka umanitse amaboko utera umugongo hari polisi uze gake gake kinyuma nyuma. Kuko arabizi ko umupolisi ashobora kukurasa mu gatuza akavuga ngo warwanyije inzego. Ariko iyo bateye umugongo baravuga ati umuntu yakurwanyije yari yaguteye umugongo yari ameze nk'uri kwirebera hirya. Niyo nama umupolisi yamugiriye ati uze polisi wayiteye umugongo. Uraza kuba uhari. Umupolisi no warabazi. We ukurikira ijwi ryanjye byo riri kubwire. Sawa. Ndaguhamagara. Rebe. Just send the picture. Munyoherereza iyo foto menye ko umupolisi basi wavuze ko ari bunyice munamuzi. Iyo foto ndayikwereka. Munyereke iyo foto arashaka kumenya umupolisi wabwiye ko ari bunyice basi baranamuzi cyaba ari kumbeshya ngo umupolisi twamubonye. They found. Ngo bamubonye umupolisi. Nicyo cyari cyatumye n'umugore adasohoka muri banki. Bamubonye. Ubundi yari kuba yasohotse karakajya muri polisi. Ariko yavugaga ati ninsohoka baranyica umwana wanjye azabura umuntu umurera. Niyo mpamvu yatinze mu hano. Narababwiye sinjya mbeshya. Hajano. Babwiye ko ari umupolisi warahiye kazamwica. Nicyo cyari cyatumye adasohoka. Shut down all the lines. Muzimya amatara yose. Kuki? She's literally coming out. Why would we be going in? Agiye gusohoka. Hashize amasaha 12 avuga ibyo bintu. You see those people? No, dude. Uri kubona abantu bari ahubwo bari kubibona. Fucking riot. Abantu bari kwigaragambya. Tugiye kurangiza ibintu mu mahoro. Twabahaye igihe cyanyu FBI tugiye kwinjira turose. Igase ni FBI yasaze. FBI na mikino urabizi? Muri tayari. Abantu mwese bari ku murongo. Abapolisi ba FBI bagiye kwinjira barasa. Polisi yasabye imbabazi biranga. FBI na mikino bifite. Bashaka no kukwica kugira ngo bahe n'isomo n'abandi bagizi ba nabi ntago bashaka kugira ngo ejo hazaze n'undi avuge ngo nanjye bazambabarira. Bara amategeko bahawe bukuru muri Amerika ati aduye mujye muhita munamurasa ariko kugira ngo dutange isomo atazagira n'undi muntu ubyuka nawe ngo ajye kwiba avuga ngo nawe bazamubabarira. Raymond ugiye umupolisi yabonye bagiye kwicura mugora avayo. Yabonye bagiye kumwica avayo. Urebe filime avayo. Yeah. Baby. What is she doing? Sanu arakora ibiki? Baramuhamagaye aranga akomeza imbere. Yaje imbere amwirebere ukarabizi ko gahunda yari ari ukumwica. Katurore. Yo. Sanu. Ni turi gukomanga. Janaya. Ni Detective Raymond. Detective Raymond. Yaza kureba. It's Detective Raymond. Detective Raymond twaze tuvugana kare. What does she want? Arashaka iki? They will not turn your phone back on. Telefone yawe FBI banze kuyatsa. FBI banze kwatsa telefone y'uyu mugore ngisubire ku murongo bamwoherereza ifoto yuriya mupolisi n'umugore asohora abantu. Kuko FBI ivuga ati telefone y'ikebe ngiki cyangwa se umuntu baketsemo ikebe bahita bayizimya kugira ngo udakomeza no gukominikana na bene wanyu babwiraho muri buce mu kwepa. Telefone yawe banze kwicana. Ariko ngiye mfite ifoto yuriya mugabo nayikwereka muri phone yanjye. Get the phone. Zana iyo telefone turebe uwo mupolisi nimba ari kuko ari we. Ni ukuri. Uyu ni umuntu ugerageza kumwumva. I'll take it. Zana telefone yawe nyimushyire. Arebemo iyo foto koko barayimuhaye. Uyu warashaka kureba menye gusa ni bamweretse ifoto. Ya uyu niwe koko uyu ni urabona ko nabeshyaga. Uyu niwe yaramwiboneye. I know you were. Ndabizi nago wabeshyaga. Okay, tell her that's him. Babwire ngo niwe narabibonye kubwo bamenye uriya mupolisi wamugonze ku manywa ubwo nago banatuma murasa ubwo bamufunze bamukuye mu kazi. She says it's him. Aravuze ngo niwe. He's gone. Yagiye mubwire ngo yagiye bamutwaye bamutambikanye. Y'all can go. Ubu noneho mwese mwasohoka mukagenda.
mwese musohoke mugende. Ikibazo yari afite cyatumaga atinda hano nuko yari azi ko nasohoka bamwica. Abantu bose yise barekura. Bose yise barekura. Wait. Wiburitse. What are you doing? Urakora ibiki? No, go on. Mwe mugende. 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 I'm gonna walk her. Genda gumana nawe nze gusohokana nawe mufasha. Yego. Yumvishe manager ndasohokana nawe kuko polisi rega sinzi polisi yo muri Amerika nta mwirabura uyizera. Ndasohokana nawe kuko polisi uriya mugore ashobora gusohoka ikahita imumenaho urufaya rw'amasasu. Niyo mpamvu manager avuga ati ndasohokana nawe byibura biratuma batinya kuturasa twembi bavuga ati amasasu adafata no ku mfungwa. Manager aramwitangiye. Umupolisi nawe arabyemera arabizi ko abapolisi ari abagome. Polisi bataza kumurasa bavuga ati turasha umuntu wari wibye banki. Yarwanyije inzego. Polisi yo muri Amerika nta mwirabura ubizera. You can go. Nawe igendere. Oya. We're gonna do this together. Bino turabikora turi kumwe. Turabikora turi kumwe. Uyu mugore ngo nta muntu umwe yigeze umwitaho. Nta na rimwe nigeze ngira umuntu umbi ruhande. Na rimwe. Ubuzima bwe bwose ngo niwe wimenye. Mbabarire. Kubwibi byose. You got me. Uramfite. Uramfite. Will you come visit me when they lock me up? Niba mfungu uzaza kunsura arabizi ko agiye gufungwa. Yes. Yego. Promise. Ndagusezeranya. I will come visit you. Nzajya nzana n'umwana wawe Aria tugusure muri gereza. Kandi umwana wawe nzamubwira buri kimwe ko mama we yari umugore ufite umutima ukomeye. Niko nzabwira umwana wawe. Ikindi y'amadolari 40 nagwa yuze kwishyura ku ishuri ry'umwana basi bagiye bamuha ibiryo saa sita. Barikiraho kumuserereza. FBI yaratumwica se. Tumwica. Utume biba. Ubikore. Ho! Ngo mutume biba. Umugore yashyize imbunda hasi. Ako kanya telefone yanjye barayacisha. Mama yaramuhamagaye. Yaravuze ngo mutume biba. Hello? Hello? Janaya. Fucking FBI is at my house. FBI mu rugo wanjye nakora iki? Robbing that bank. Kuki uri kwiba banki? Mama yaramuhamagaye. I'm not robbing the bank. Mama ntabwo ndi kwiba banki. I'm trying to come here and cash my check. Naje kubikuza sheke yanjye kugira ngo umwana wanjye muha amafaranga ajyana ku ishuri. Saa sita ajya n'abandi bana batazamunyuzura. Icyo nashaka gukora ibintu biza kundenga birancanga. Urabizi ngomba kugura imiti y'umwana. Janaya. Je sinzi byabaye nanjye mama ndagusezeranya. Nikora ari hano ni manager wa banki. Mbwirira mama ko ni mama ngiye ibi byose nashaka kubikora. Umwana wawe uvuga yapfuye. Turashize. Umwana wawe uvuga ngo ushaka ijoro ryahise nge nawe umwana yafashwe n'igicuri tumujyana kwa muganga nge nawe yapfuye. Yagasane. Uyu mugore ubwe Janaya umwana wawe yapfuye urabizi. Wamwijyaniye kwa muganga. Kumbu uyu mugore bya bintu yarotaga aryamye mu gitondo yari yajyanye umwana kwa muganga apfira yatahana amashuka yonyine ariko kubere guhungabana n'ibintu hari ibintu buriya bavuga ngo umuntu ntashobora kwakira we yakomeje yumva ko yatahanye umwana kumbe yatahanye ibishura nimba ari ibishura. Nyagasani burya nta mwana uyu mugore afite umwana n'ijoro ryashize yaraye apfuye. Cyagiye mu gitondo none ubwo twatangiraga filime bari gucuranga ibintu by'imiziki n'imiti y'umwana iri hano muri cya gitondo n'ubuntu bw'ubunudozi bw'amafuti nibwo arya n'umwana. Cyagiye twatangiraga filime mu gitondo uyu mugore yaravuye kwa muganga aryamye wenyine umwana yapfuye yapfiriye kwa muganga. Uyu mugore we yatashye azigatanya umwana ariko yarasize umwana kwa muganga umurambo we. Bya bindi bavuga ati ibintu umuntu adashobora kwakira ko umwana yapfiriye kwa muganga byamunaniye warataha azi ngo yatahanye umwana akomeza kwiyumvisha ko afite umwana. Mu gitondo aza koza umwana kumbe yozaga ubusa azi ngo ari koza umwana. Mwana wanjye twite tujye ku ishuri cyagiye dutangira filime yari wenyine umwana yari yarayapfuye. Mwana wanjye tujye ku ishuri iyo bakubwiye ngo umuntu yabyamucanze yabaye nk'umusazi kwakira ko umwana we yapfuye ntabwo byashobokaga. Cyagiye burya yagiye ku ishuri mwana wanjye tujye kwiga yagendaga yivugisha. Burya yagiye ku ishuri akingurira umwana imodoka arapepera. Niyo mpamvu mwarimu yamupepe afite n'ubwoba yumva byamutangaje tuyaje ku ishuri gukora iki. Nta mwana yarazanye ku ishuri ahubwo byamunaniye kubyakira ko umwana yapfuye. Byamunaniye. Shinzwe umutekano bari hano.
urebe filime cyagiye ubwo yajyaga ku kazi telefone igasona. Alo, navuga na Miss Whitkinson. I'm sorry. Mbone ninde tuvugana? Twari tugwamagaye ngo tukubwira amafagitire utarishyura, amadeni urimo. Uyu mugore bamuhamagaye bamwishyuza amadeni arimo, wakajya yumva ngo ni ku ishuri ry'umwana bamuhamagaye bamubwira ngo umwana wawe ngwino umurebe, kubera ko yari yabaye nk'umusazi ijoro ryahise atazi n'icyo gukora. Uyu mugore nta shuri ryigeze rimuhamagara ngo najye kureba umwana ku ishuri, abamuhamagaye n'abamwishyuzaga. We mu mutwe we umva ku ishuri cy'umwana baramamagaye, kumbe n'abamwishyuza nawe yabaye nk'umusazi. Uyu munsi wose twabonye uyu mugore yari yataye umutwe, si yari we yaje ku ishuri yiruka. Umva mbangutse hano ndiruka. I'm sorry, but we didn't call you. Ninde se uguhamagaye ko tutaguhamagaye? Ntago bamuhamagaye, yagiye ku ishuri nta muntu umuhamagaye. Yabonaga ibintu bidahari. Kwakira ko umwana we yapfuye byari ibintu byamucanze mu mutwe. Yageze ku ijoro asanga ntawe umuhamagaye. Badari nduguhamagaye. Ubu nibwo yongeye kubyibuka ko umwana we nijoro aribwo yari yapfuye. Uyu munsi wose ubayeho mu kinyoma zingafite umwana akeneye kurya, agahinda kabaho kagatuma umuntu amera nk'umusazi. Umwana wanjye yapfuye. Ndabizi, manager yarabizi. Babimbwiye kare kuri telefone abapolisi cyagiye twavuganaga. Bivuze ngo uyu mugore cyagiye hamagaraga abapolisi ababwira ngo umwana wanjye. Abapolisi bari bizi ko umwana we yapfuye, ariko bari babimenye ko uyu mugore ashobora kuba yataye umutwe. Umwana wanjye ngo yapfuye ijoro ryahise. Katurore. Nibwo none yongeye kubidijera, nibwo ubu ngubu ari kubyakira. Hari umwana wanjye yapfuye, nibwo abyibutse ko umwana we yapfuye. Habyo yarazi. Shinzwe umutekano binjiye barasama ibiturika. Shinzwe umutekano ba FBI no kwinjira barasa bamena, bashwanyaguza bamanuka mu kirere nk'amaninja, babaje gufasha ikirere cyose, babaje kwica Bin Laden. Niko bamanutse. Urebe filime. Dore ibipimo ku mutima. Ibipimo ku mutima urabona ari kantu babatoje kujya bapima. Icebe ni hari ababatoje kukirasa, ni ku mutima. Nako barasa mu kaguru, ni ku mutima. Niko babatoje ku ikosi, ku mutima. Uko bamurashe, uko yapfuye. Katurore. Nta no kwinjira bamubaza, baje barasa ku mutima. Katurore. Manager nuko bamusohoye, manager wa banke nuko bamusohoye, baramurashe umutima barawumennye. Kumbe nibyo yatekerezaga. Janaya nibyo yatekerezaga ati bagiye kwinjira nanjye bandasa. Nibyo yari kurota bagiye kwinjira nawe bakamurasa. Arabazi. Janaya, let's go. Tugende. Uyu mugore yavuze ati ngomba kukwisohokanira batazagushyiraho icyaha cyo kuvuga ngo wazirwanyisha. Dusohokane. Kiragiye ntago bamurasa ari kumwe n'imfungwa bavuga bati isasu rishobora kuyobora igafata umusivile. Janaya. Zamura amaboko. Bano bantu tugiye kureba n'abagome. Zamura amaboko umanike. Polisi yo muri Amerika abaturage babirabura nta cyizere bayigirira. Uzabaza abanyarwanda bariyo. Baby. Janaya. Put your hands up high. Zamura amaboko yawe hejuru cyane batazavuga ngo ari we yazamuye gace. Ubimubwira ni umupolisi ukorana nabo. Arabizi ko abapolisi ari abagome muri Amerika. Bashobora kuvuga ngo yazamuye amaboko gahora ashaka kuturasa. Yazamure cyane. Hindukira ubatera umugongo batavuga ngo wanabarebye ikijisho bagira ngo ugiye kubica. Batera umugongo noneho tuzumva we bahera bavuga ngo warwanyije inzego. Uri kubimubwira n'umupolisi mugenzi wabo. Now back up to the sound of my voice. Ugenda usubira inyuma gace ugendeye ku ijwi ryanjye. Udasubira n'inyuma uteye intambwe cyane bakakwica ngo urwanyije inzego. Yasubiye inyuma. Umupolisi uri kumufasha kuko abapolisi bagenzi barabazi icyo bakorera abirabura muri Amerika. Yasubiye inyuma gake. Hano wihuse bakwica. Bimeze neza. Raymond yaje kumwifatira. Abari umwifungira kuko aramuzi n'agahinda afite yakumvishe. Ni umugore mugenzi we. Yaje kumwambika amapingu. Urakoze rata. Urakoze. Yo. It's nice to meet you. Byiza guhura nawe. Ni umupolisi. Yo.
abaturage bari kwigaragambya bavuga ati mumubabarire. Biriya nabyo bifite ikindi kintu bitanga nk'ishusho, ari abakora iperereza bakavuga ati abaturage baramushyigikiye, ikindi si umuntu mubi bagaperereza neza ugasanga bagukubisa imyaka mike cyane ishoboka. Bamwinjije mu modoka imujyane. Abaturage ebana mumurekure n'uwacu. Basigaye hano abaturage barigaragambije hano, ubwo mumujyanye mwabuze abamufunga. Noneho filime yacu twasize bamutambikanye. Izi filime zisanga kuri website bita gasomanuye films.com, aho waba uri hose ku isi ukabasha kuba wazireba. Ciao ciao.